Shofera nekalaka bawili moya. Ifo kumwacha shofera tupeleke kutoka tuonenda. Tunasikilizana. Jambo yenu. Pata pension abu shofera unekala kumpembeni. Tunasikilizana. Jambo yenu. Bis kama ni ba shofera mbili na riskia nafanya nini? Accident. Tunasikilizana. Wache shoferi moya avulule bisi yake, achole manjimu mzuri. Tunasikilizana. Mina kuya napikia ba polisi aksanti kabisa. Polisi inaonesha vraiment asema ni polisi ya kweli. Mbapigie mbele mikono wa polisi. Jambo hilo. Unachoka? Mimi nachoka. Jambo hilo. Tutafanya nguvu tonane. Tunasikilizana. Hamtalala. Kalala nje. Jambo hilo. Mimi nafuya kusema juu ya mambo ya Ebola. Tunasikilizana. Bandugu yetu wanakufa sana juu ya Ebola. Tunasikilizana. Alors, mina lomba bandugu yetu baanze kwenda kwa medecin na wale bantu ya majimu bebo natake ba medecin. Tunasikilizana. Tuwasarie mazambi yabo ifanye nini imalizike. Tunalomba bantu bote kwenda hospital. Tunasikilizana kwa wa medecin. Jambo hilo. Mina shindwa kumiacha mesa inenea. Na mipigia sana aksanti. Mungu amilinde. Esa gente va a